siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima Apa itu? unzila ilaihina Apa itu? kaf wa ma unzila min Qab. qad liq wa lil akhirati hum nun Paano na ulangnya? la ika ala hu dam bir rabbi
him, wa, ulaika, hu, mul, muf, la, Balik di bawah. li, hun, Cepat-cepat baca tu. il, Apa itu? nal, la, di, nang, ka, fa, ru, sa, wa, an, Baris cukup. un, a, lai, him, a, lai, Apa itu? ang, dar, ta, hum, am, lam, tun, dir, Tunjuk nak. hum, la, yu, mi, nun, ka, lam, Apa itu nak? Titik dua. ta, mangga, hu, ala, Tunjuk nak. hu, Tunjuk nak. lu, bi, Tunjuk. him, wa, ala, sam, him, wa, ala, ab, swa, ri, him, ri, sha, wa, tung, tung, wa, la, hum, a, da, ra, ha, bun, a, din, sadaqallahul azim. Siapa namanya?
Zulaihatun Nufus. Nama ayah siapa? Nama ayah siapa? Sofian. Sofian Effendi. Nama mak siapa? Fadilah Bardil. Nur Fadillah. Nur Fatilah. Fadilah Bardil. Kak Nupus berapa tahun umurnya? 6 Padung tahun. 6 tahun. 3 Bu. 3 bulan. Iya, Kak Nupus kampungnya di mana? Kampung Are. Kerembuk. Kerembuk Are. Kerumbu Are. Kak Nupus kelas berapa? B5. Siapa ibu Kak Nupus? Ibu Maisara